¿Es aquí en Cataluña ya o no? Yo soy de India. Ah, de India, mira. Sí, y bueno, estoy aquí para estudiar en UPF. Muy bien. Y también para investigar la situación de España, porque enseño español, ¿vale? Sí. Y me interesa toda esa situación, ¿vale? Espera un momentito, que cojo. Vale, vale. Dos, muy bien. Pues aquí estamos porque queremos un país libre para construir una república justa, igual para todos. Ese es el objetivo, una democracia más participativa. Los referéndums y las consultas sean una herramienta para apoderar a la gente y que podamos decidir más cosas. En definitiva es eso. Conseguimos que sería así, ¿De qué es esa? Es una combinación de hierbas típicas que en cada sitio se fabrica un poco diferente. Aquí en Cataluña es un quezona. Este señor, él también fabrica. Él hace también vermut. Es una combinación de hierbas. Se hace principalmente con alcohol y demás. Vino y hierro grande. Hay hierbas. Vino y hierba. Hombre, vino por acá. ¿Lo has probado? No, todavía no. Y se pone sifón si se quiere rebajar. Vale, sí. Depende a cada uno. Pues a la buscar yo todas las partes. Sifón voy a poner. Claro. ¿Quieres sifón, cariño? Sí. Espera, yo te lo pongo. Ale. Gracias. A ti, mi amor. Bueno. Ale. Voy a probar. Hi, I'm not getting a chance to turn this. I hope I'm coming properly in the camera. So as you could see from that conversation, this is vermut for República Catalana. Let me try this. This is for just €1.50, and it's again a typical dish. I'm gonna turn this around. Yeah, and I have so vermut. It contains it's a kind of wine with some herbs, and I can see also an orange. A piece of orange, I believe, in it, and this is an olive and something else which is called the pincho, which is something that you take along with your drinks. So let me take a sip. I don't know if I can find a place to sit. Yeah, there was a place to sit there. Okay. I know, but that's like it. Okay, let me just try this. I'll have a sip of the vermut first. The olive is amazing. And so is the vermut. It's very nice. It's far better than just wine. It has this refreshing taste, and it's not that strong. They told me to add something which they said chiffon. I don't know what that is. I'll look it up maybe later on. So it's nice and cold, and with a pincho. This is amazing. So once again, an example of how this festival, May Festival, is also an occasion to celebrate the Republic, the demand for government, all that, for the Republic, for República Catalana, right?
Okay, so this is the end of the fair, which was put up throughout the road, which is called the Ramla de Poblenou, and we have reached the end of this road. Okay, I'm gonna pause this and have the rest of my word.